Hayırlı kөн muhterem телевизор караучылар. Бүген 14 гыйнварга туры килгән җомга көнендә сезнең белән тур эфирдә мин Назым Сәфәров булырмын. Без зур өметләр баглап көтеп алган яңа елда да шөкер тормыш элеккегечә дәвам итә. Элеккегечә дибез, чөнки узган елда да борчыган проблемалар бүген дә безне борчый. Узган елларда сөйрәлеп килүче зәхмәт бүген дә безгә иркенәйгә ирек бирми. Шөкер итүебез аңлашыла, алдан ниләр көткән кем белсен. Беләсе бик тә килә. Шуңа да без бүген студияга киләчәкне күз алламый булдыра алмаучы кешене чакырдык. Аркаил Рафаэль улы Зәйдуллин 1962 елның 23 гыйнварында Чуаш Республикасының Комсомол районы Шишкан авылында укытучы гаиләсендә туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң 1979 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Университеттан соң Татарстан яшьләре Яшь Ленинче газеталарында һәм Идел яшьләр журналында эшли. Шагыйрьнең 1988 елда басылган Күрәзә һәм 1993 елда чыккан Рус кышын озату исемле шигъри җыентыкларын әдәби тәнкыйть уңай каршылый. Шагыйрь иҗаты 20 гасырның соңгы 10 еллыгында җәмгыять кичергән кискен үзгәреш шартларында барлыкка килгән хөр уй-фикер яңарышының татар поэзиясендәге уңышлы чагылышы итеп бәяләнә. Шагыйрь иҗаты 20 гасырның соңгы 10 еллыгында җәмгыять кичергән кискен үзгәреш шартларында барлыкка килгән хөр уй-фикер яңарышының татар поэзиясендәге уңышлы чагылышы итеп бәяләнә. Аркаил Зәйдулла проза, драматургия, әдәби тәнкыйть һәм публицистика жанрларында сәләтен күрсәткән әдип. Аның аерым әсәрләре инглиз, төрек, үзбәк, рус һәм чуаш телләренә тәрҗемә ителгән. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татар ПЕН үзәге әгъзасы, Татарстанның халык язучысы, Дәүләт советы депутаты, Татарстан язучылар берлеге рәисе. Hayırlı ken Arkail efendi. Hayırlı ken, cümga mübarek olsun. Amin, şolay olsun barşabızga da. 14 yaşında Tatar edebiyatı aksakalı Hasan Tufan'dan Fatiha algan kişi bugün bizi aksakallar safında da bitemiz. Nişeksin, aksakal buğuları ağır tuğul mu? Banal sırav. Lakin bilesi kile. Kızık sırav. Men üzümün aksakal deyip hissetmeyeyim de sen etkenderi. Nese mene 60 yaş tula biten tizden. Şakkatıp koyan, min misin bu? Tabii gider yine ol kişi köngül bit kartay mı diye biteler indi. Lakin bara bir tabiatını jengep olmayındı ol bilsen ki 40'tan soň biraz jerin awurta boyanmasa sen indi ülgen degen söz de var. Hasan Tufan elbette ol indi benim için ol vakitda bir etem mümkün geçkine malay. Ol indi bütünlüğü mine burungu kart bulup tıyılgan idi. Aksakalgın adatı görkette. Mene üzümni tege bugün aksakal etip tıymanın tam bir sebebi var. Biz yani minnen aldığı buğunda bit Allah'a şükür isen sağ. 80 yaşlıklar var. Batullalar, Edip Ataşlar, Rabi'li Feyzulinler. Hem alardan yaşarak 70 yaşlıklar var. Zeynur Mansurovlar buna. Şuna göre min bizimle kaman yaşarak bunu vekil edip hisitem. Ondan sonra elbette bizim yaşlarımız var Allah'a şükür. Lakin şu kadar sigorta kim etken idi zamanında. Min arttan ayak doğuşları işlem arttı deyip. Şimdi bizim yaş şairlerin birinci kitapların tekşirgende. Şuna göre min de işitem elbette. Lakin o bik tigi mene elekeye karanda sıyırak yanıdı. Biren serengine değil mi? Evet. Ayak tavuşu iştiliği elbette kuvanışlı hal. Lakin şu ayak tavuşu iştilişler kengeş tavuşka kelirler mi? Aksakallar yanına. Bizim de Allah gözlerinden olarak alda barışık kişiler, yazıcılar, şairler yanına. Benim vazifada da şunu değil. Benim bile kengeşmiş olmayı. Türlü çaralar ütkergende, qaydandır yerden sırarga min kirek bulup çıkan. Şuna göre mine kişi sokmak özelimi elbette her vakit kilip tıralar. Her kim özüne probleması bilen. Gençlerge kilgende büyük gençler elbette alarının min belki alarını anlap da bitirmeyimdir indi. Olay o kadar kilip bırşıganları yok. Menimçe men aların yazganlarını kim de men alar bütün problemler bilen geçilersen. Hem men anlap da bitirmeyim. Mene ders etkenler bitinde icat eder için baribir az mı köpme biyografi gerek. Ders şairlerge köngül biyografisi inmek ime. Köngülün bay bolsa, lakin köngülün bay bolur içinde bit köp okurga, köp görürge, köp yerge gerek. Şuna göre
Теге артык абстракт сыман тыйыла миңа, бигрәк тә менә бу кызлар иҗаты, теге бераз тормышчанлык җитми сыман. Шуңа күрә ул аларга, мин аларга күрәсең бик артык карт Ярагайган. күренәмдер, тыйламдыр. Шуңа күрә аларның миннән сорап килгәннәре юк. Киләчәк мәктәп укытучысы кулында дигән гыйбарә бар. Синең татар элитар мәктәбе булдырырга кирәк дип әйткән фикерең менә бу беренче президентыбызның Минтимер Шәриповичның полилингваль, аны без татарча инде күп телле мәктәп дип әйтәбез, төзелгәннән соң алар ничә төзелде бит инде, төзелүе дәвам итә. Тормышка ашта дип уйлыйсың бу фикерең синең? Мин 90-нчы елларда яза башлаган идем инде, хәзер 30 ел. Менә шушы Минтимер аганың шушы идея башына килгәч, ул дөресен әйткәндә укып бара матбугатны, бигрәк тә менә мин беләм Ватан Татарстанны ярату инде ул казанлыкларын. Бөтен татар матбугатын азмы-күпме танышып бара инде вакыты җиткәнчә. Мин инде әйтмим, ул минем идеяны күргәндә аны күтәреп алганда. Ул үзе ихтияҗ иде. Чөнки менә бу бигрәк тә теге татар теленең таралу даирәсен таралу даирәсен кысканда, мәктәпләрдән кысырыклап чыгаргач, нәрсә эшләргә дигән сорау килеп баса бит инде. Җитәкчелек алдында да. Чөнки беркемнең дә үзенең туган ана телен күрәләтә юкка чыгарга үтәргә теләми. Шуңа күрә бу фикер инде ул төрле кешеләрнең башында төрле вакытта килгәндер дип уйлыйм. Мин аннан соң Минтимер ага янына кердем бу 19-нчы елда. Менә шушы башланган әле ул теге идея генә иде, ләкин инде ни биналарны салып яталар иде. Әйтәм, нәрсә күз алыйлар икән? Инде менә шушы безнең мөхтәрәм шәхесебез. Biz 3 сәгатьтән артык сөйләшеп утырдык, менә шушы мәгариф турында да булды сүз, әдәбият турында да кагылмаган тема булмады инде. Ул үзенең менә шушы нәрсә эшләргә теләгән бик тәфсилләп сөйләп аңлатты. Шуннан да, ләкин әле бит ният бер нәрсә, аны тормышка ашыру икенче нәрсә. Азгыят, икенче нәрсә. Азгыят, шулай ук. Мин әлбәттә үзем шәхсән бик зур өметләр баглыйм бу мәктәпләргә. Дөрес, безнең бит инде менә бу татар телен җәмгыятьтә ничектер читкә тибәре ул безнең хәтта татар халкының, татарның үзенең дә холкына сеңгән. Чөнки бездә бит менә син хәтерлисеңдер, әле без Казаннан читтәрәк, милли хистә кичерәк булган төбәктә туып үстек, анда да әйтәләр дип, менә хатын-кызлар бигрәк тә нәрсә инде ул татар теле, ындыр артына чыккач аның кирәге калмый дип. Бу тәрбия, менә шушы, менә бу менталитет, ул әлбәттә кызганыч ки күп кешеләргә сеңгән. Хәзер бит инде менә бөтенләй бүтәнчә уйларга вакыт җитте, менә глобальләштерү диләр. Элек бит, мәсәлән, мәктәптә татар чагына укыган кеше әлбәттә кыенлык кичерә иде шәһәргә килгәч, менә русча үзләштерү мәсьәләсендә, рус телен үзләштерү мәсьәләсендә, рус телен дә иркенләп сөйләшә белмәсәң, синең әлбәттә юлың киселә, сүздә юк. Ләкин бит хәзер андай проблема юк. Киресенчә, хәзер авылга кайтасың, анда теге бит буе балалар русча сөйләшеп йөри, телефон күтәргәннәр, планшет тотканнар. Аларга киресенчә безнең үзебезнең телне балачактан сеңдерү кирәк. Һәм ул бик зур проблема әйләнеп бара. Әгәр чөнки кирәкме, кирәк түгелме дигән төшенчә белән генә кеше яшәми бит әле. Менә яшибез, әниебез картая. Ул бит инде син тормышта ике аяктан басып торасың. Андый логика белән, андый мантык белән уйлаганда әни нәрсәгә кирәк ул? Авыр ул сиңа мәшәкать кенә исти әле, әгәр дә шушындай теге вәкшиләрчә мантык белән караганда. Ана теле дә, туган теле дә шул мөнәсәбәт шундый ук булырга тиеш. Ул синеке, синдә, синең балаларыңда, синең укларыңда эзелеп калмаска тиеш. Менә хикмәт нәрсәдә. Һәм ул кирәкме дигән төшенчә белән ул төшенчә аңа гомумән туры килә. Бар шундый дөньяда изге әйберләр, сакрал әйберләр, төшенчәләр. Ассимиляция, милли үзенчәлекне югалту бара, махсус кичәеп тә киткән вакытлары була, тынып тормый. Менә ничек тагын котылырга яра милли мәктәбебез, үзебезнең булдырабыз, элитар мәктәбебезне булдырабыз, илчә булса да.
Milli Üniversitetimizni bulдырыбыз belkim degan ümit бар, көңілдә сеңмәгән име. Ничек менә алай булса конкретрак булды инде. Гаиләдә менә син үзең балаларыңны ассимиляцияга каршы торганда нинди ысул чаралар кулланасың бүген? Ул бара, барыбызга килә ул истебезгә. Мен инде балалар үсеп җитте дисәң дә. Булмаса оныкларын киләчәгә ул проблема инде торачак барыбер. Мен гаиләдә бары татар телендә генә сөйләштердем. Балаларга шундый таләп куелган иде. Һәм минемчә алар әйбәт кенә беләләр татар телендә сөйләшәбез без команда шулай иде. Һәр вакытта хәтта әле мишәр татарлар шивәсендә безнең яктагыча. Сы белән мин алар инде әлбәттә Казанча да сөйләшә белә, сүз дә юк. Хәтта менә бер кызыгай мәктәп укытучысы әйтә, минем кызым укыганда инде синең кызың ди татар телендә акцент белән сөйли, ничек акцент белән сөйли. Аның русчада акценты бар бераз, һәм ул миңа ошап тора. Чөнки бераз гына акцент булган тиеш. Ничек татарча сөйләгәндә акцент булган микән? Менә бер кайбер сүзләрне әле бөтенләй аңламыйм дим, матсы дип әйтәләр шул ди. Мен әйтәм, песин ул бар. Кайткач әйтәм, мин әйтәм, син инде мәктәптә әдәби телдә сөйләш. Песин дигән анда, мәче дигән. Yok mu matsa ne diyor şey değil, matsa sözü. Söylenti katını. Aynı teki asimilasyon meselesine gelgende o büyük problem var. Ol gasırlar devamında 5 gasırların tarihi var. Zor halk, kiçkine halkın yutu. Tabii görünüş sanılır. Yuturga tilev. İkinci mesele. Ol teki dünya kulasa yerine de bir basa degen bir müşahara. Miranın tarihin sinasiyle başlasamızga vakit bizden sığmıyor. Sığmayacakmız indi. Lakin ol biknik şey kitemine hazırgi formadagi assimilyasiyalarga tirişu 19. asrın ahırında Aleksandr III vakitinde. Hatta sizler indi Purishkevichlarını, Ilminskilarını. Şıbırkı bilen bulmagaç. Perennik bilen. Anda Şıbırkı da bulgan Perennik'te. İkisi de birge. Hem iki izlenimi, başlıklar vakitinde milli medeniyetler çeçek atar, falan tegen, anda tegen işteligi sosyalistik, kirisinçe forması milli işteligi sosyalistik diyen bulup, alar elbette halkının aldadılar, başını butadılar. Lakin tip ideyisi bari bir sindirildi. Ne, komünizm da birine tel olarak atış. Bu tel elbette Rus tili. Şuna göre bu bizge mana könegesi tüyünü biz mana bileriz bir yaxşı bilüşçüler. Yani bilmeyişler de var kızançka. Şuna göre eğer de halkның umurtkası nık bulsa ol elbette assimilyasiyaga girişmey. Men tip massasını aytayım. Anam tegi bütün halkka köçüşçüler endi ol bilen-seren biraz köregelik de bolgan. Çünkü mene Kara sintivaryanlarının, familiyelerin, kaydan çıkanların, şuna göre ol bulgan. Lakin mene tegi gumumi maslap elbette mene şuşu 20. asır ahırında maksatçan siyaset neticesinde buldu. Hazır o siyaset tağından nağızı. Ana yeşilip tatırmıyorlar her sahip vakitinde yeşilirler, ettirirler, matlı sözleri her turdan tura ettirirler. Biz elbette bana karışırga deyiş, sözde yok, kişide bit ülesi kelmeyi, nişeginde biz millet olarak yuvalarga deyiş boyu. Tabii ki, şuna Kur'an'ın elbette türlü formalarına uyar gerek. Megarip sistemisi bulurga deyiş elbette birinci şiratta. Şuna göre mene bu Abdurrahman'ın ördek... Gülgartı bilen şumadı. Bal gerekmez mi diye. Gülgartı bilen şumadı yarından bizim hatta. Şuna göre biz elbette türlü formalarına uyar gerek. Bir gerekte ide. Mene eytiler ide üstlerinde muhit tutara gerek diyeş. Kaybır bir gerekte kadın kızlar nişlebi de ol devlet işi, mektepte burada işleyip çünkü onlar üzerinin giyinde anı milli de muhit tutar almayan kişiler. Şolay karşı. Birinci elbette ide burada iş. Ela'nın mektep, milli mektep olsa da iden kileyken gümen tatartının bütün habersiz bala ana nişik iletirek ol bit kumaşalık yasaydı tatartının bir şey bağlar arasında. Hem tegiler de çit dilde söylese başlıyor. Şuna göre elbette idensindire gerek tarihin anın indi yazışlarga kagalıksı işlerimiz gilse yaşıp durarız. Mene köpten tügünü biz tarihçiler bilen tügerek istel teresinde
meclis jıyıp aldık. Ballar için mine şuşu bizning tarihtan qadi etip ballar için yazılgan kitaplar jitmeyi. Belki mine bir jurnalist kirdi şaktı kızıklı proyekt bilen komik ıslarına mine Tatar tarihine bağışlanan komik ıslar. Zaman şeytip balalar Zaman çünkü hazır bir mine kalın kitaplarını bir okurga atlıqıp durmuyorlar yani desen etire gerek. Yani bütün dünyada şolay. Ol nişi sengini zaman aşırıdır. Biz o kalın kitaplarına yatağınaydık diye. Yani etiğin meniğin sen ayta nerse okuysan tinle tegini yanda fanar bilen yolgan aslında. Derisimlerine okudu değil mi? İyi. Hazır bine yandı tegi oku deyip de sandalye bir okurga atlıqıp durmuyor. Şuna göre mine bu zamança anın iştelegen biri resimler bilen menimçe bir ders bırak mine ki Respublika yetekçilik aldığında koyacakmın bu meseleni. İnşallah şolay bulsun. Bizning kızgınçga karşı әңгәмәбез azagına yakınlaştı. Bir köp sorularımız kaldı. Yarar, sıngısı bulmaz. Şuraşıbızın Allah'ın Bizimki şolay bulan işte. Deputatlık ayı her vakitte da şolay. Marcel Proust sorularına köşebіз. Turmuşta iň süýmegen nerseň? Yalagaylık, ikiyüzlülük. Tarihtagy yaratmagan şahslar. Yavuz Ivan deb aytırga mecburmün endi men. Aleksandr Üçinchimini. Qaysı reformany ýogary beýerlisin? Men barlyk reformalar arasynda. Bütün tarih tarih iste kalganlyk, konuya hoş kelgen. Bizning ilde menimçe mene awul hojalygy üçin elbetde stalypin reformalara bek mehem bolan. Şeýle bilýim. Tagın nindi sıfatga ýa bolagatlar diýiň özüň. Şolar üstüne. Dep mene şolay bolsaýdy dep. Tınışırak, uylabırak seyirtirgen kişi bulasım kile. Neçe gitip uylar getdiler ýeň? Bu sıravını işitkeç benim karteney evi iskeçe. O kişi kuluna gana kalır ege olmasın idi. Kişi kuluna kalır yazmasın idi diye bekleydi. Bu bir eybet dilektir diye öyleyim. Qaysı gınahını jiňilerek kişirge mümkin dip sanysyň? Turu sözlülükni. Ol kişi mene qaýbir kişiler bolar, mangaga berebeyte, lekin aň içinde kirip bolmaýar. Turmuş diýbiň. Nersege karamasdan alga barga gerek. Harekette bereket. Amin şolay bolsun. Alga tabada bizni siskendire turgan, ulandyra turgan millet problemalaryny alga koýup yazylgan eserler bilen kuwandyrga ýaşasyn alga tabada. Rahmet özüňizge. Sağ bolunuz. Ötkendegilerini anlay algan kişilerine kileşekini kuzallarga seretli degen bir akıl ýesi. Anlap hem anlaşıp yaşayan nasip bulsaydı degen tilekte bugün sizin bilen sağ bulaşam. İsenlikte görüşük.